eto edefa Sompa 93.1 ensemo eba ne doso de bedi motintimai no ene se GJ panyipa wono so se obi eto hyensentre ni bi so a na Ghana kwan pa bi a yefa so de ebu oman no apagya no ena wakoto ahye ne so de ensem ena panyin no eka editai wo yechi sanso ena mapanyin na dankwa akufo do de atodwa se wo ba bepe ekwa pa ye befa so a efoma gudi etuo no ebetimi agyina ne naso na etimi aka oman empuntuo echi akọ achire sanso so ena ye kasai kasoa ene empotamo wo ene amahodo ye free wo ba asra ni bia na yakọ akọbọ ne tuo fa asase ho no ensempi epie efri we se mo so epia yede eba besomo Dr. Mahmoud Bawumia atremo ewo eye atoye tifi mantam ne mo de nsam dodo na no ena akọ akọtudwa National Health Insurance Authority mpanyimfo so trese enipa nyini kọ nanim adwuma ne ba ya chente no wasa awo babi a emu ensem no panyi kwantrefo da no wode atodwa ye bebo ebiechi ede amamo ebusia ensem ni afoforo bi eka ho na de edika na ditie no ena ene anope mo somfo ohenere maame akua yeboa esiama bronya matrase abrewatia mede eba bedan mo na ya no ahye no sa befo kwantimpo fidie no so no ye live wo Facebook Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn, and Enkayeni Nyinano, Eya Sompa TV, and Asa Sompa FM. www.sompaonline.com. 7 Nyinadano, Ye Krukrad, Yakogwa, Kwe, Nekwasani, Mubedema, na wakenke bi assetie bi ede afaho ede ama yabusia yenje brani adagena ensem bi ebiemu no yemfengu ho emfa emamo me bosome da toso me ensa bi ewiase amanse nyina yisi ho ne nyina no eyensentrefo ahofade da na wode bode ro echretre ensempa ahodo ya ensentrefo eba ye etimi aboa ama omai ahodo no nchechire ne nimpagya no esi ekoso na ne nyina mu no nso no mu de kasa editia eye ensentrefo ya da ne da wokofutu etwitwi na eniema ahodo bi ya chesempanyimfo bi ewo mayimu wonom ede esiesie no se okofutu no wode ba bonte ma ne beda bedwasrede na amanfo nyina etimi ehu bia pempi na no eya na eho sobo ahodo ye ba yeso no eya na edoso behu na ne ye bonsentreni bi obehu na ye na yakayaka de adanya asema ye de esie no wakofutu ede aba bonte amanimguase aka se nipa no eno ena enrada ededie ekoso namso panyipa ya wono GJ wotua no yewura Albert Kwabna Dwomfo wo piasie e wo dwumedie na se de nsam dodo na atudwa ena watchre se ebrena so se omai bi ebekọ nkan a na ensentrefo ye ntimi emfrimu na ahwe Ghana ensentrefo se de amanfo eda ne da woto hye yeso ye yakayaka de na da bia na press freedom ba bia ye da e wo wiase no na ye teba fomunte no wo besori agina waka wone ne mpanyimfo na enei wa wo besori atia ensentreni no de esefata se ye de ye wo wa sotwe kwan so no watimi de aye ofisa woto hye ensentreni so a kabima menka bia mamu no ena woto ehye no so ye radwomfo ne nsam no ebini. That's a chairman. Although World Press Freedom Day 2024 focuses on journalism and environment, we cannot commemorate this important occasion without addressing the evils against press freedom. One of them is attack against journalists and the media. We need to hammer it because it appears the evildoers are not tired and they keep coming at us with more venom. It is in the respect that the GJ unreservedly condemns the recent petrol bomb attack on Class FM of Class Media Group. That was clearly a terrorist act, and it's a shame Ghana is fast degenerated into such culture of barbarism. I have visited the media house to see the handiwork of the terrorists and also interact with the management and staff. The Assembly Chairman, on the occasion of World Press Freedom Day, the GJ is calling on the Ghana Police Service to expedite investigations into the petrol bomb attack and prosecute the perpetrators. We believe the failure of the police to arrest and prosecute the perpetrators would embolden others to commit such crimes, thinking that nothing would happen to them. Such impression
will pose a great danger to the quest for national peace, especially as we prepare for election 2024. We are aware that these attacks are meant to intimidate journalists and the media, but that would never happen. We will continue to discharge our work without fear or Ebusiaye Rokwabra Jumfo GJ President and Ekotie no ye boremu wonsem fufuro mu a na ye remu ewo mampanyi na do dan kwakufu do no so na kache na panyi e de atodwa se wo ba ye wo ye na afamu de se be ye fumagude etuo no ye betimi egina mu na sika bi ebenya no etimi e de abo man ho bra amampuntu a ye hwehwe no ye nsetimi aka na wo de atodwa se wo ba ye wo ye biaboa no enye se wo ka na no fafa kwa na wasimpanyimfo bi kra ya ne titru wono mewa amanyokuo bi mu ahodo no ene wo baaye wo kyerese ne ma pina no wo ye no wo sori etia na so ne nyina mu no wa ma no amo ne hu ene sikanka kra ya yenya edi free fom agudi etuo mu no wo be pefoto bi di toma wo to ne den se mineral income investment fund na ene ya ye kasai no wo se foto no agina no nti no wo de hwe aboa se be ya ensa no dwuma tetie no wo betimi edi sikani bia kwa remu na timi aboa amanka kakra no yetimi apagya wo meyi edi akonanim wadansansem wese nyina di wabra wode asokobo fomo na University of Mines and Technology ya no ewo takwemu no wokosi technical training center wode asokobo fomo na wonum eba besie na wo kire ensem wese nyina edi a wode emaye. The establishment of this technical center underscores government's commitment to developing a robust and sustainable mining industry. By first investing in education and skills development, we're laying the foundation for a brighter future for our nation, as this center will serve as a hub for excellence in mining-related education, research, and innovation. We must be deliberate about creating our own major mining companies. It cannot be that we proudly wear the crown as Africa's #1 gold producer, yet we're missing out on the ownership participation space and in value chain development. The gold standard of development everywhere in the world is for the indigenous population to participate in ownership, funding, value chain development, and other tertiary activities, such as gold trading and listing on the stock markets, amongst others. Sadly, we're not playing at the very primary level of owning the resources, and nothing more significant after that. It's fairly obvious that we have learned to mine gold enough. Ebusia na do dan kwa ekufo adom panyi ena yetie no na no si yape so afo abede akire ya yensa se ni mu adodode wotua ano yewura mrekudu ka wono kro ya no takwa insawem abato mpese so no na giremu ewo mrahye bedwemede ma na dehye wono so de kakra esoso etrese foto we say eba no ni titru ene NDC amanyoko ne dom ya wono ma wo mrahye bedwem no na wo kasa ditia ena abai wo pesika wiya wom enu ntina wo bosa foto wo se monhwe ene ene nyina mu no efaso pa na abenne technical training center abai no eba besi ede aba omanfo a ni nyina no eya dance sampa NDC ni titru wonom ene ewu ma fedi hu. President, I am of the firm belief that the construction of your world-class technical training center here will further propel UMAT into a center of global lessons for training world-class professionals in the downstream aspect of mining and allied industries. It will further provide the necessary human resources to match the rapid development of Ghana's mining sector we are seeing today and the projected growth we are anticipating. I say, Mr. President, I am of the firm belief that the Ebusia ye ramrekudu ka takwa shaye mrahye bedwane wasaya swafo bede ekye ensase ni mu adodode nyina no wotua ano ho a ye de ensem wese nyina no efri na no atodwade amawo na nde kurakura mu no ena tibraka sede ma mineral income investment fund no ye ruakwa Edward Nana ya Kranten wono so ni sentrefo etwetwe nkomo no ena wo chese fotuo yi eba ye
ene mo emaye ene ewo no ni nyina da esiso dua sampa aban yi wa ho fama se obehwe aboa se be ya yemfoma gudi atuo no ebetimi egira ne na so yirempe na timi aboa ama mpuntuo bi afiri mu aba temamufo so akache. The MIF Technical Training Center at the Parliamentary University of Mines and Technology is part of our corporate social investment initiatives. What MIF is seeking to do, in line with the President's vision for the mining sector, is to ensure that we invest along the entire mining value delivery system. And the entire mining value delivery system includes human capital development. It is important that to be able to develop the sector, it's important that we develop the human capital. That's the bedrock of mining. What we are seeking to do is to do a modern technical training, to do a modern jewelry making center. Ghana was very well known for jewelry making, but along the way we've lost that to modern technologies, we've lost that to the likes of Dubai, etc. We need to bring this back, and it's part of the value addition for the minerals, but value addition for the mining sector. It's important that this is projected, that we learn using modern methods and utilize our gold. What we are building is a 500-seat auditorium. Ebusia yetu ansem no so ede amamwa yebo awramo ewo mfimfin mantamo kaso ne mpotamo na sayada ene beto odwa sesra ni bi ene plot of land binti wahini bi a wote akonwa so akwa akototuo ede ekono ya ne nyina mu no akwa akodi aprosifo akache na yakasa ebusia panyi ya wono wakaso do pon fanko na non mota konwa sa seso ye no ewo wutu senya iskroponi mu no wono so ba bonte me ebusia panyi kwadwo aka trese wahe popro ya wote adwa so edema de hye ya wonom wakaso ano wono na ema kwan metre nai kwabena atopi se wonfa tumi ni nyina no emma panyi se be ya nsase ahodo ye no ewo mpotem ho ya wiawia obi so ho ya to ama no fie petepeti nie enya ade a watibia ye mpontudwuma bia de siso no wonsa anyeje wo made emfa ema no na ebusia panyi o kire nsem na mu no na ede kire ye nkonkotie ne nsem ne bimra makelabi oye wutu nyina hyeso ohene efan mpoano hene owie no so no ya safa no ohene wo kwahyiabe ano no oye ohene wo hosisi a kwahyiabe so ehye odupon ase oye nyimfa hene wo odupon ha ente se afa no bando chief na afa no kwahyiabe ohene dia na jase ohye na odupon ase ente oye nyimfa hene ma na odupon ente bibia ye bia no na onimu ho bi na onimu ho bi ente ni awo keka wo fie na yesa na ete enya no kwe na mo nyina befu ye di hu da se efie ewutu beku be si of anko fa so on betu ahwehwe nsem no mo because asem na eba wo kaso ano police phone penifo nyina baaye ama mo kohwe ama mo geji sovia ama sovia ko piki bibia na odi ni nka na nsem nyina atu nkrata aso ebusia nipa yete ne ke ebusia panyi kwadwo aka no wo trese kaso odupon fanko nana ya wono eti adwa so na ewushi tete asemi ba ya se wo pese wo twe ne ho de free mu wo so wono ene de tumi no ede ema panyi na sabre nsem ne nyina na koso ne tiri so no se wo nhwe ne nti no asemu aba na se wo twe ne ho afiri mu a enye sa na etie yentu ansem ne so bonremo ewo MPP so kokoko amanyoko ni mu ene ma panyi abede eche Dr. Mahmoud Bawumia ya wokita Frank emo ede ama amanyoko no wode ne nto abo ahyehye so na wakwa akodru atoye etifi mantam nam so nananom akwa akodi enhyiamu de ano abo ano so de efiri mu ba ye nyina ne se wo kyerɛ se abayi ba ye ene ebampontudwuma pa de a waye bi ne titru ene akwan ahodo ye nko Dr. Mahmoud Bawumia ensem so ama professor ya kwan no roads no ye ibiri sare na eka Supreme Quanta Kosi Akoti Ambiaso Town Roads, Nzonzua Road, Boako Sankore, Enchi Dadieso, Enchi Kojo, yes, so Town Road, so Koso Kakra. Benjamin Quanta Ajefua, 80% so far. Men are members Kati so measure so 9 years road.
Visual roads kwa ya 450 kilometers, urban roads, feeder roads, and highways in western north. Kwa 80 roads no holiday, but yeli na yes, I say moment twaso na membet na akonyano so na mihwe hingi na akoyi. Dr. Mahmoud Baumia, the Wakita Frank, Mudiama MPP Amanyokono, and your Kokoti Nwe. Nano see ya pe, Nanan Watan Konya Bedra Kessia, wo Mayimo, and the president, Miaka Sami Roger, or Yaw JB. One also so at when a numtuo at the Aseda, Emma Penny for. Main road, Ayano, Roda, Penny, Akufado, Epican, Amon, they say, area, said Avance. See, I can say, I can watch on Panta, Jano, and then Dominico, number 2, I would be able, and so contract, I was all. That year so, I can't over more area. That year so, I also, and so more answer. I can't over into point, the answer. Say, you also down roads. You be a Camuntino, and because we are so, say, I also down roads. And so, we answer Benjamin or say, go to room, the course, go to room, a bread, and then move up on to wouldn't say it. Ojia wa yaw JP wono and National House of Chiefs where president the ma wonum nsem ne ekwotie na fe no wabeka ye ho wadaroma hasenom eya Sompa television so Sompa 93.1 Sompa 98.9 and Sompa 90.7 and upon Siabrem kase no and ye de mamo no ye kwaye nim no na ye boeremu ewo ensem foforo mu na Garop State of the Global Workplace wonom at the report so eta eba ehwe amanamai enso no adwuma yemo no ene de womo de aba betu adwakola no ene se wo hwe bibremu fam ase no mu a Ghana mai pa mu adehye ene de ye toso enan a ebase ye adwuma ye ho kire ye anase bia ye femu a ye brepa na yenko na said the asem we say any mu hwehwemu no ebeto dwa no yanka se amane boni Reverend Edu Michael wo pia bonten ene amanfo kwetwe nkomo wo mu ehawa hodo ya wo no feme wa brabom ene wa adwuma yemu no wo to bi nkra edemayen oho aye na mu ye fuwe na ya tunu fuwe na ya tunu ene spare pass na eno so ma tunu isaka na break food na kanaka 27 sini se so no 25 sini crutch so a crutch obesisa crutch we say bia obewie na oboka ekobe 2 million say na mane nya so no etia say na ke be pe so aba no hwe no nya bibi mfama ye how dey go pa ni ko na bi na so ahaya etie ahanya boya kakra aye die kwenda die show so yeti ha yesi e be ye kwan na kwa so ye kwa ma be bia fa kwatlasi baba enti mo boye na kwa ni do mo twuko e chire kakra na nya be bi tlasi na tamfia ma bi asante kwa bi tine papa na kwa share ma na wo chire ye eduma ye de na nse nya ma boye de pa ana be bia ye wa ye ni eduma si etu ye ni be bia akọ nti ye try man say o mesi market e ma ye so ye nya scan high market na e ma ni ba no mo be han ya ye so ye betimi aba ni namu e di dwa me nya scan high market ba obi be han ya me si me bam aba be di dwa ma me so me timi nya scan ma ni me medi so say aba be tu ya he ye be ko ye kotina fi ya kan kwa na ye de ye try man say o me boy o ha de ye namu ba eno kwa how de go bi mu pa Ghana ha adwuma ni ho mema adwuma nyina sa adwuma ne nyanti ma dane ye kwa ye ba se ba dia ye tie o mu betie kwa ye o mu ye o betie Mr. Justice Adaroman anya ha ya do so still no kra no mu sa betie se ma ye ni ma dia ye fa enti mu Adaroman ye hwemu animo na mu mo ne na mu fa nkwahye ba mu be bi ma ye na mu fa nkwahye adwuma ye adwuma ye sikasem na se na susuka ho ye din kakra na ne ukofa ade a yatum o kira se ka odi beko ya sa de bi so aka ho ya sa atum nti ama ya sa
Ebusia na chese adwadifo ene adwumayefo ahodo ye wo mayimu ene ekotie wonom no soame adwadifo nyina ye chia mo na no pe ye mamo ache gidi se mo ho eye na ye borwe mu ana ye kwo eye dom dodo no wonom eba no deni yera afanyoma kino no so ne die mu na wo chese dom kuma no mo ye nema bia won hyeda entiase ne nyina no ene se kwanya ye fa so jeje to wo mayimu no wonom epenimpuntu obe hu se ndisi ene ne dom na wonom twi wonum esan ewo mem wo kyerese braso se sa na mani nyina ye de begu ye chi ne yapem de akọ yanim se o man na wa kyerem se ehwa ba behia se ene ye ruasma na Kingsford Babin obeto nsa ede afres ye mrahebedwem efo nyina na wonum atimi abafisense hia bi wo ho a ewo se wonum etimi eka na wonum etimi esiesie ye nkọ ne nkyeremu ahodo ya wode ma yen ene amamra ne fan ya wo gina so eyi sansem we se nyina didi kyerɛ ye no ye nkotie bi mra. But our colleagues have their own views. Our colleagues in the minority have their own views. We can't take those views away from them. After all, we are not the same. We are two political parties competing for power. They have their ideological views, we have ours. So I will not fault them if on this occasion they disagree with us. In any event, we work together. In politics, expect disagreement. But such disagreement should not obstruct us. So they've made their case, we understand them, but it is our view that we have our 138 as a majority and we should be able to carry government business. The Constitution talks about 15% of the total membership of Parliament, which, if my mathematics is right, is 42. But I'm going to tell you on authority that we have more than 100 of our members who have signed the said prayer, which is titled Notice of Meeting by Request under Article 11. Ebusia yera ma afenyo Kings ene ekotie no yemoremu ewo National Health Insurance omo so akachemo Dr. Da Costa Abuaje Ajemai wono ene yeti brekesa ya wotu adwumedie ano na wo kyerese wonom eba ya che no te no wonom etimi akeka wo ho ye nei no wonom ebeboa se be ya pomode ho nsem no ebetimi ekyira ne na so panyin no ede ensempi ne niema ahodo ya wonom aye no ena akeka se ni atodwase ya kyere. Gana ni bebia afiba kubia ubenya kwan se ubekọ hospital na wakọ hwehwe wapum wo redie mu wahwe se bibi entochema peki na eya na ye twen se be yare ansane akọ hospital na e the cost kese pa brabusua e de amanyuhu konanda but and the National Health Insurance Authority, yadin shisheye kasiye pa egu akwam se yenche se Ghana ni bebia ebe yare nemo afibia especially before your birthday ni send a message or phone so se akosia mansa ochina ewa woda ebe ye ni just obekọ hospital ebe wo no akọhwehwe body akọhwehwe readiemu akọhwehwe screening ashe se bibi boni bia enkoso se sempo se ya rebi washa ashase enkoso readiemu a ye be so ano intentem. Ebusia nipa wakasa ye Mrs. Louise Ajima wono Tibreke Sabedi Tredema National Health Insurance Authority no na no si yaped on monya for Isaac Kwame Sia Mamra Shebedwani edema atwemampo nua bato mpeso yasofo wono so ekwadwumede na sema wodansama di editreye ne be wono ana ho ofetu sese de esitie ya na boa na abo aban sika ho ban na ma matime so aye entimu wo de aka no eho oso sade asida pa matwemampo no aman awo mfirisi aduonu a ma no kwan se wo meye mra se bedwani
na ne entobeye ye so aso aba emu bi nene ye di ho dwuma e wa hai so da mase nyame hia mu nyina da benefo se ge bi wa age bi ti ase e se ye nana owusu section na aba odo a ye de ta na chi ene esuma ye de sum no pia ye di pia no ya fa sa do no ama nana owusu section Evusia onimonya for Bismarck wono na yakọ ekotie no ene de na chi no na eye disi ya ono so atwema wo bieja na sa atwema mponua district ni mu no wono so ede kakra eka onimonya for Isaac Kofi Mafo Ojesa akoso wa atwema mponua ye dia sida kesia magana mampini na ado danko ekufo abese wa ye bia maye wa ye bi osisia basobo na ninyi na chi no but force ewu a mewe bi yase bi obedimade na ado danko ekufo abese Ghana wodama sese wodato ye Ghana mampini na na sida kesia na odimma atwema mponua dihye na wakitini dihye Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia osi wo a mewe enya me ya se di obedimade so baba baba wi ase obedu ko kani abobra na obewu obeti back be fie na obetwe na ofie ho ya bibi osama da fo wa na wusu to se ade so de se December 7th Ghana ye kwa abato so atwo ye abato afi kini ya wadia na mo me if no what free access na ye ka ye ko ta me se du kwa hi akanto so ye ko du bosia de ba ko school me se du kwa hi ye ko je de ho bosia enne na do tanko akufo brother Roma free access yi na ye ko Ebusia yada mizo free drink and 5G meza se wanum ene soya konkon ansem ya de emma mo na ene akwa ya memenda mu amoho enipa bi akancho eguni nyina no monkafa na monhye amamra ne amane owe no esansa ye ntontwe ne ntoto na siente no eyiyo na wotwe de wose baso adofo ya eba no hia mizo free drink ene 5G meza na de serve wonom na bibia timi akoso apomde wom ahoden ebuso ewomo Dr. Silas one ne dom no e de van ne nam eno nti no ba bia wo bia no wabroche kura wo de ka ye de be fru plane e de abra wo dia no ene se wo fa abai na watimi afre ana se wo de wo ya wo se wo pe meza 5G na energy drink papa ye nei ahoden so abuso watoba ha e wo ahoden mu e betimi ahwe kubu 0246 270221 0246 270221 Yera kwakwa sante ye fast dama no ne semfo panyin news crew ye was Sompa 93.1 kase dem Kumase Sompa 98.9 kwenya kwabro no mane ne dom e wosunyane e na Sompa 90.7 apam dada ene ne dom nso no ye da wono maso munyina eso kase mu eto e de peten ye mapk wono ene chinchi fidie ne fruma e de mame afe azuka ene Kelvin ene try ye de fa social media handles no so e ma ekwo beje sempremo bema e so share ya Sompa television no wutimi enya ye life e wo so Danny boy ye da se wono so eboa ye medi do hene re mame ekua ye boa esiama bronya betimi afrem abrewatia e wo hene champion won kranza Sompa 90.7 enu ana ye wawoda nyamepa ne yesterday ama wo wai nyankopon kosoa enhwa ye sorry so ama ye Ghana fapim dwumedie no nana ya boa ma libia boga